December nili sangni somni panga ni nga ni ania bazar thir tu te chibai ule Russia President Vladimir Putin chuan Europe ram te chu Ukraine in dona top du lo le Russia demani theina na mala ina pu ti kan soi to a nimin khan nei to ram foreign minister te chuan Putin hi Ukraine rem na theina na mala du lova an pu vele ta thung nimin khan nei to member ram jing ami Estonia foreign minister Margus Sakna chuan Europe ram sang foreign minister ten meeting an nei na Putin a hian lang theina kaldan ala thak danglam lo renga indona muala na zokina be sau zokani Putin hian engin rem na ma du tak lo ti hi chiang viawani ati Finland ram foreign minister Elina Valtonen point Ukraine buena chin felna na bultan na thaber chu in ka hai ne ni thu sain he hin rin ton na kan siam na ma saber tur nin ka ria ati bebok heti la hin Russia ram thu pong tu Dmitry Peskov chuan US in Ukraine in rem naum theina na rotna siam chu hnial fitla kan nei lo thu sain then khat chu kan poma then khatero pom thei ri lo la soi zui zel ngai ani ti in US rotna soi ho na chu in biak na dang ang boka kalpui ani thu sai nimin jing khan Ukraine in rem na ta na US President Donald Trump rotna chungchanga hian Russia President Putin le Trump special envoy Steve Witkoff le Trump mark pa Jared Kushner te chuan Moscow in biak nan neya in rem na le soi felero an nei che lo nei in puan ani a Putin an US rotna hnol ti la ti kem ti a zo na chu Peskov chuan nimin maya mai chana in hmuna kan nei chawa thil then khat chu kan pom hal theya then khatero pom thei lo ti in kan soi boka hetiang hi chu in rem na zonga in biak na thil dan pa ngai ve mai ani ati Peskov chuan tamalaka Russia lom hle ti asoya Ukraine in rem na theina na tama malak na chu Russia chuan lom omati hle a US ne na in biak na le soi ho nan nei chu mi zong khriata puan chuak ngal zel an tum lo thu le mi puin an riat ngal zel chuan thil tha thlen an rin lo thu asoya mi thiam rualin an soi ho meka he hian ra tha chuani chuan level sang bera soi ho na nei huna in nga nan manani ang ati Peskov chuan European Union chu Russia tlom theina zong reng an ni atia EU chuan Russia ramatanga energy supply an la lu te ti top dan an zonga he hian Europe khomol pui economy chu chaktak le na satakina ti chedon ti achiang ani ati bok Russia ram ho tu ten US rotnan ngai to mek thule Ukraine in rem naum theina na US malak nan fak mek lai hian NATO minister te chuan Russia hian rem na konga mason na nei me lo ni in an soi reng thunga European official te chuan tamarot na draft proposal point som ni pariat put ru chu Russia du dan ti puitlin na nian ngai thu an sai hnuwa an du danin rot na hranan siama hemi hnu yan Geneva in biak na nein US le Ukraine te chuan in rem na tura rot na tharan nei tak thu an puang zui ani puan tuang in thole ni khan President Putin chuan Europe ram te chuan Russia in thiam lo chan theinan Russia pom thei mi lo tur rot nan siam ni in a soi ani heti lai hian foreign policy chungchanga Putin a puitu Yuri Usakov chuan Witkoff ten hian a hma rot na point som ni pasari an don to baka rot na dang pali an soi ho ti apuang ani voin hian Russia President Putin chu India ramaron thleng dona nimin khan India rama UK France le Germany palai te thuziak chu Times of India ti chuani a hian thuziak hi Ministry of External Affairs chuan than ti lo thu an sai Times of India nimin chuaka chuan India rama France palai thiari mathu Germany High Commissioner Philip Ackermann le UK High Commissioner Lindy Cameron ten an inzia tom article world wants the Ukraine war to end but Russia doesn't seem serious about peace ti chu talanania he article thupui hi khowel in Ukraine in dona top se du lain Russia chon remna chungchang hi angai poimo lo ni na lang ti na ni ome External Affairs Ministry chon he article ti chu hun hi fu lo an ti thu sein India le ramdang inkar chungchanga mi puiten hena thuron hi ramdang palai ten an siam ngai lo pomjam theilo ani ante he thuje ka hian Ukraine in dona chun zom zela wanga Russia President soisel na chu an thu pui berania drone le missile manga Ukraine be na chu remna du tak tak thil ti ani theilowa hetianga in be na hi ti pal thil ani lo Russia in nun ron na ril ru puchunga omjenei takan malak nani atop nge turani antia Russia chuan in ka ha in rem na pomtum na nei lova in biak na omjenei pongai saklo ni in talanani he article ziak tu te hi NATO member ram palai te vekan ni a President Putin an rem na nei tuma in biak na kalpui du lo zel awang hian an mi puitele an raman ven him zel theinan
sipai le thil danga Ukraine kan puina hi kan chhun zom zelang tin an ziak ani Russia president in Delhi lu mani che India ram chanchin bulian bera hetiang article ti chuani hian soizui hloa External Affairs Ministry ngeng po chhun hle ni inalang country thewangin kumsang ni le somni pania Russia in Ukraine run nu khan India chon Russia tan puilo ang bokin Ukraine tan pui du lova India chu amamo na zona chona du thuina kal zel don ti chu Prime Minister Narendra Modi le kai hroi sarkar in an soilen berania khothangram tele US in an vauna po India hian enga ma ngai lova Russia ne nan in kara that zwal zel theinan man la a chuti la in US le nei to ram te ne nan in kar po ti chechuang lawani Russia oil le sak chungchanga Europe le US in an soisial na po India ram Foreign Minister S Jaisankar chon na taka chang le tin khothangram te chu an boina chu khowela boina moti tat lo turina hril hiala khothangram te hian Europe boina hi khovel boina ni an hriat lain khovel boina chu Europe boina ni in an hrele silova heril rual ngai to na tang hian an thang har turani alo ti to ni kha heti la hian India rama Russia palai Denis Alipov chuan Russia hian Ukraine in do na cho chu hi tum ngai lova Ukraine boina bulchu kumsang ni som palia Ukraine boina khani kha boina khan Europe le Barack Obama kai hroi US sarkar chuan Ukraine president Nilai Viktor Yanukovych paithla ni theinan man la a hetianga man lak na chan po hi Ukraine hi Russia laka inpen nanan du wangani ati ve thungani Washington DC a US National Guard te kan ni nuwa US chon ram som pakwa te chu ngai ven ngai rama puangin hengram te tanga US lu dan khir jok manani theinan man langa la tuna hian US hian ram tam jok te ne nan in kar siam that tum nan nei mek ni in puanani US hian ram som thum vel zet chu an chungchang an ngai to meka hengram atanga US a jin le lu hrim dan ti dang lam thoi ani nge rin oma US Department of Homeland Security chon hun rei lo te a US a pem lu dan khir jok an puan thoi don thu le NB gram lis po puan thoi ani tur thu an soyani Homeland Security Secretary Christine Noem chuan US a jindan khir jok an man na tur ramte puan chu thoi ani don thu soin ramthen khat phei chu US an lu hrim khap sak te po an nei don ni in a soya kan ramatual that tu thisen do tu le kan chanwo min chu sak tum tu ron thon lut ramte chu kan raman jin ve khap mak turin president ne na karotani ati hiala kan pi le pu te khan heram hiram zalena ni theinan thisen le than tuine nan lodina ramdanga tanga kan mi te that tur le kan chi pek te min ei pui tur te tan heram hi din ani lo chutiang mi te chu pakhat po kan du lo ati ani pontong in US National Guard sipai pani ka liam jinga meichia jok phei chu athi to a ami pa jok chu damdo ina na takin nala zela heng mi te kap tu hi Afghanistan mi ramanula lakan wala ni a he thil thlenga wang hian US chon ram dang mi US a green card nei mi noi sari le sing ni ai tamte din mun chu en thata ni ti an puang hala ram som pakwa chu abi ka ngai ven ngai rama an puanga Afghanistan atanga US lu deal na po an ngai to don lo thu an puang bokani nimin khan Israel chuan thole ni Hamas o hne na tanga ruangan don chu mission ruangan la don lo pani jinga mi ni lo ti an puang heti la hian Israel chuan Rafah crossing hon tumani thu an puanga mission ruang panian la dong lo chungin Israel hian US hawa in ka hai ro man na kalpui mek chu an la zom zel ti hei hian ti chiang ni anga yani Israel le Hamas te in ka hai face khat na hi mission la dam tele rong zong thon kir veka khar tura ro manani a Hamas ho hian Gaza strip a in chiale nom nokara Israel du ruang pani hi zon mu mai har san ti hle a theitop chu in man la ve renga in chiale bol hlo in tiang vu maturu ema wang le man ro than nei lo wangin theitop chu ma se antana har sa hleang ti chu a hriat thiam thei ome nimin po khan rong zon na hi an chun zom ni in an soyani Gaza in ka ha in rem na point som nia hian face khatna zo a hian Gaza Hamas sarkar le sipai te thlak turin International Stabilization Force din turani a anni hian na tho turan nga hle don ni inalanga tuna hian World Health Organization WHO chon Gaza pon lama en kol ngai dam lo mi sing khat sang ru zanga ai tamanum mek ni in an soi pontong in Israel in Hamas mission ruangan la don lo pani te hi Israel mi ran gavili le thai worker sut thisak rin thalak te an nia Hamas win an ni pani jinga pakhat ni nge yan hriat ruangan thon chu en fiani nuwa atuama an ni lo ni in nimin khan Israel Prime Minister office chuan an puangani hemi nu hian Palestinian Islamic Jihad sipai pol
Saraya Al-Quds te chuan Red Cross thok tu ten en ruang zon nan thok mek zel ti an puang ani Gavili hi Israel Police ni in kumsang ni som ni pathum October ni sari khan Nova Music Festival a ven him na thoka athi thu hi Hamas sawin Nova Music Festival a kalten suam chiam atanga thali nuwa puan chian ani a rin thalak hi Thailand atanga Israel na thok turakal Kibbutz Be'eri huana na thok ani a kumsang ni som pasari atanga Israel om to ni in Israel media te chuan an soi ani pon to thin angin kumin October thatira tang khan in ka hai puan ani a khamin nu khan Hamas so hian an mi hren ladam som ni tele rong som ni pariat jinga som ni parukan thon kir to ani bazari lo thira wangin kan lo me